Ademi! Ademi! Čula sam da se Ademi vratio ovdje na Maksimir na utakmici protiv Osijeka, pa sam došla malo izvidjeti situaciju. Dakle, današnji gost pola sata posvećeno samo povratniku Arjanu Ademiju jer čovjek se vratio doma. Arjan Ademi. I krećemo. I opet imamo stadion samo za sebe. Imamo čovjeka koji je imao pauzu pune 2 godine. Svoju ljudsku stranu priče ispričat će nam Arjan Ademi. Bok. Dobar dan, Bog. Dobar dan. Daj 5. Ajde, sretno. Sad si me digla. Mislio sam taman ovo dobro. Jesi se namjestio, a? Da. Pa što će kada smo na plaži, a? Pa ne može, najbolje. Kako se ti osjećaš? Pa dobro, super, evo. Vratio sam se nogometu. Hvala Bogu i sretan sam. 2 godine te nije bilo. Pa da. Pune 2. Ja mislim da je sad taman negdje 2 godine prošlo od kad je tvoja suspenzija stupila na snagu. Je, točno 2 godine prošlo. Pa ništa, težak period iza mene je bio. Jednostavno, velika borba je bila. Tuga, ali eto, to je iza mene. Jednostavno, prošao sam to sve i sada se puno bolje osjećam, sretniji sam i hvala Bogu da sam na terenu i to je ono što najbolje radim i ono što najviše volim. Da. Znaš da se nećeš izvući samo sa ta 2 pitanja, da ću te još malo masirati. Klasika. Ali budi iskren koliko god možeš biti. Znam da u razgovoru prije kad smo popili kavu si baš otvoreno rekao kakva je situacija. Ja vjerujem da ispred kamera ne možeš dati sve detalje s obzirom na nekakve možda stvari koje si potpisao i na sve to, ali jesi li uzeo doping? Ne. To sam uspio dokazati, da to mi se kazna i smanjila. Jednostavno čekao se taj CAS, taj sportski sud koji mi je uopće dozvolio da dokažem, da iznesem svoje dokaze. Tamo sam iznio svoje dokaze koje su oni prihvatili i gdje su vidjeli da jednostavno nisam svjesno uzeo i nisam imao namjeru varati. Kad kažeš nisi svjesno uzeo, onda šta je bilo? Pa jednostavno bila je kontaminacija tih tableta koje su bile legalne i koje sam ja smio konzumirati. I zato su ti smanjili na 2 godine s 4. A 4 to je vjerojatno najveća kazna koju je netko dobio, ili nije? Pa dobro, ne znam, mislim da je još sportaša bi dobilo 4 godine, ali ne znam sad, stvarno ne znam to. I koji je osjećaj kad znaš da si totalno nevini, da ne možeš ništa učiniti po tom pitanju? Nisi svjesno uzeo si, to su vitamini bili to što si uzeo, ali? Da, jednostavno dosta je teško prolaziti taj period, pogotovo to u početku, pa ti jednostavno ne znaš kako je to ušlo u tvoje tijelo, jednostavno ja u početku nisam znao kako. Znam da sam sve pija legalno, tako da ne znam kako je to uspjelo ući u moje tijelo. Sumnjao sam u svoje prijatelje, u svoje bližnje, jednostavno bilo mi jako teško u tom periodu dok nisam dokazao da je to toga baš.
Što se sumnja da ti je netko nešto podmetnuo? Pa da, sumnja sam u sve, jednostavno nisam bio siguran, ne znam kako je, jednostavno znam da nisam svjesno uzeo, a s druge strane ne znam da ima nekog neprijatelja, ne znam da imaš, u biti sve razmišljaš, ne znaš, ne vjeruš ni svojima, ni obitelji, ni nikome. U tom periodu, jednostavno kad je prošlo 2-3 mjeseca, kad se uspjelo dokazati, kad su laboratoriji dokazali te stvari, bilo mi je puno lakše. Iako i dalje je ostajao žal, jednostavno 4 godine i dalje bilo tu i bilo je pitanje hoće se ta kazna uopće smanjiti. Jednostavno vjerovao sam da to mora nekako izaći i da se to mora dokazati i evo, uspio sam. I kako da ti oni nadoknade te 2 godine? Mislim, puno sam razmišljao o tome sad kako da oni mene nadoknade 2 godine i to sve, ali onda shvatiš jednostavno to je život, ne možeš ti promijeniti neke stvari, to se tako odvilo, to se tako desilo. I bija sam ljut, bija sam bijesan, bilo mi je nemoguće teško sad. Uvijek sam govorio zašto baš ja, zašto se to baš meni moralo desiti. Ali jednostavno to shvatiš kasnije da je to život, da se jednostavno to moralo meni dogoditi i kreneš dalje. Da, 2 Meni je godine. bilo, na primjer, puno lakše, jer mislim puno lakše. Puno mi je pomoglo, naravno, jer sam imao klub iza sebe. Imao sam klub koji me plaća sve 2 godine koji me plaća, koji je bio iza mene, koji se u biti borio s menom da dokažem tu nevinost. Da je bilo drugačija stvar, da sam ostao možda sam, bilo puno teže, naravno. Da, sigurno. Tako da imao sam neke okolnosti koje su mi bile dosta lakše. Dobro, i kako sad gledaš na stvari oko sebe, ne znam, onda te ja sad ponudim sa otvorenom flašicom vode, jel bi uzeo? Pa dobro, stvarno što se tiče toga, imam stvarno traume od tog svega, jednostavno bojim se svega i dosta pazim na sve i jednostavno istina u kafićima i to, ako i naručim kolu i to sve mi želim da donese ispred mene, da je otvori ispred mene naravno i možda sam sad malo i previše s tim, Opterećuješ se možda malo. prevelika fobija, nekako velik strah i to sve, ali možda vremenom to prođe. Kako uopće izgleda doping test? Dođete tamo, oni izvuču ili izaberu dvojicu, dođete tamo, odmah direkt morate ući u tu prostoriju gdje vam oni daju jednu bočicu gdje vidite date urin i onda oni iz te bočice stavljaju u 2 staklene posude i zatvaraju je sa određenim kodom za svakog igrača. Svaki igrač ima drugi kod i onda prepoznaju čija je. Nakon koliko dana su ti javili? Nakon 20 dana, 20-25. Ko ti je javio? Pa to je stvarno bio šok teški. Ja sam bio u reprezentaciji, imali smo popodnevni odmor, spavao sam i zazvonio telefon u sobi i javio mi se cimer u sobi i kaže hitno je, zovu te doli izbornik i predsjednik. I ja ništa, sad ja ne znam o čemu se radi uopće, da li nešto s Dinamo moram se vratiti u klub možda ili ne znam, nemam pojma. Nisam mislio ništa negativno, jer u tom periodu mi je sve išlo, tako da sam mislio možda je nešto ili prodaje ili nešto, ne znam ni ja što se može desiti. I spustio se doli i izbornik mi je rekao moram hitno u Zagreb, pa sam na dopingu. I Najgori scenarij. Prvo nisam shvaćao to sad, šta je to, nisam bio svoj nikako. Ja sam zvao trenera Zorana Mamića u to vrijeme, pita šta je bilo, on kaže pa si na dopingu brzo za Zagreb i onda jednostavno odvratno. Su prvo sumnjali u tebe? Pa nemam pojma, ali bilo bi glupo reći da nisu. Mislim, ko neće sumnjati, svak sumnja u tebe i svak sumnja da uzaje svjesno šta on priča ili tako nešto. I to me najviše ubijalo, u biti kako da dokažem svim ljudima, kako da dokažem vama, kako da dokažem prijateljima, kako da dokažem jednostavno... Imaš etiketu? Imam etiketu i to i sad ti ajde dokaži, kako da dokažeš jednostavno. Ne možeš dokazati, jednostavno. Uspio sam dokazati bar na
papiru tom na sportskom sudu i eto, bar sam se vratio igrati nogomet, a sad... Da, dobro, zadovoljština sigurno je neka. Ono, znaš, da si dokazao, imaš i na papiru da si nevin, nisi uzeo doping i vratio si se. Nogometu, istina, Nogometu, istina. da. Ali dobro, ja ne mogu stvarno reći ništa. Jednostavno, medijska javnost u Hrvatskoj, ljudi u Hrvatskoj stvarno su mi dali veliku potporu i stvarno su stali za mene kao da su mi vjerovali. Ne znam kako, ne znam zašto, ali stvarno kao da su vjerovali i kao da su znali da ništa nisam svjesno uzeo. Nije ostavilo ljagu na tvom imenu, stvarno nije. Pa baš tako mi se čini da jednostavno baš nije ostavilo, da je sve nekako još na kraju ispala, od te sve ružne priče ispala na kraju lipa priča, ajmo reći. Nekako medijska javnost i svi to su na ljepši način prezentirali i zahvaljujem se na to. Pa to ti je nekako od zgore neka pravda, znaš kad nisi ništa loše učinio i onda jednostavno valjda ljudi prepoznaju. Kolege su igrači, ne znam, od prije 2 godine i sada, ne znam, kakav je odnos, s kim si ostao u kontaktu, tko ti je bio možda najveća podrška? Mislite od sad trenutačnih igrača ili? Nije od bivših. Od bivših igrača. Pa dobro, od bivših igrača sam bio najbolji sa Dujon Čopon i Jedvajen. Bili smo velika podrška u tom trenutku. Današnjih tu je Domagoj Antolić. Pivarić isto mi bio velika podrška, on je sad otišao. Jednostavno, stvarno su mi ljudi jednostavno od bivših, sadašnjih, stvarno mi je dosta igrača poslalo poruke, podrške i zahvaljujem se na to. I kakav je bio prvi trening, prvi povratak, to smo već možda mogli malo i vidjeti? Neobično mi je sve bilo, jednostavno opet si tu, opet se vrati, opet svemu ćemo si razmišljati 2 godine, samo da se vratiš, ostvarilo se i teško je to uopće opisati riječima kakav je to osjećaj. Jednostavno, nema riječi za to. I ući u igru, pretpostavljam. Dobro, da ući u igru, to je san. A nije bilo, znaš, nakon 2 godine, dobro, zašto nije mi tako jako falilo? Di će biti. Falilo mi jednostavno, živim od 6. godine za to, živim od 6. godine za trening, za utakmice. Jednostavno, znam da je to moj život, znam da je to ono što najbolje radim i ono za što živim. Igrač u momčadi Dinama, idu napušta s brojem 8, Domagoj Antolić, a u igru će ući s brojem 5, Arijan Ademi. Pa je jako lijepo, zahvaljujem se svim ljudima i stvarno sam bio sretan kad sam ulazio u igru, jednostavno ispunjen i opet onaj stari osjećaj, opet ono sve što je bilo prije i naravno da sam presretan i još više ću guštati nego prije. Šta si radio 2 godine? Pa održavao sam se na životu. Nije. Probao sam šta manje misliti o tome, šta više biti u društvu, šta više se baviti sportom, ne ostajati sam. Igrao sam dosta tenis, dosta sam igrao tenis, znao sam po 6-7 sati igrati tenis dnevno, pa bi išao na padel, pa bi igrao padel isto tako sljedeći dan i stvarno sam puno toga, pa bi onda malo šao kickboks trenirati. Znači sport je bio sjajan. Ali sve je bilo u sportu, da. Utakmice si pratio, naravno? Je, sve utakmice Dinama sam gledao na televiziji. Kako komentiraš stanje u Dinamu sada? Pa dobro je, imamo prednost nad Rijekom 5 bodova i sigurno da je to dobra prednost. Moramo je održavati, moramo osvojiti ove godine prvenstvo i kup i nadam se da će to tako biti. Sigurno nam neće biti lako, ima 4 jako kvalitetne ekipe u HNL-u i sigurno nas očekuje težak posao, ali smo spremni za to i mislim da ćemo to odraditi. I kakav je trener? Pa trener je jako dobar, voli komunicirati, voli raditi, voli držati mlade u skipu da se ne opuste, voli disciplinu i
To nam je jako bitno, pogotovo u našoj ekipi gdje ima dosta tih mladih igrača. Koje trebaš držati, jel da? A moraš držati pod lancem. I to je za nas, u biti za sve igrače, dobro i za starije i za mlađe, da ne govorim sad samo za mlađe, kao za sve je dobro. I to su stvari koje bitne, šta bi još mogla reći. Svi pitaju, da, svi pitaju je li strog. Naravno da je strog, naravno da želi disciplinu. Ali sad da nam ne da disati, da ne možemo ništa, nije tako. Imamo i slobode, imamo sve. Ali sve u svoje vrijeme. Kad je trening je, kad je slobodno. Ono stvarno kvalitetno i stvarno dobro. Dobro, to je fair. A što znači da mlađi igrači da moraju biti u skipu? Šta su oni malo... Kao mlađi uvijek si ajme, danas mi se baš i ne da, znaš, dok shvate šta je sve to, onda će im biti lakše. Ali dobro, to sam i ja bio takav i svi mlađi, tako da nije to sad, oni rade nešto drugačije, nije. Jednostavno je to takav period, treba proći, to je to. Dobro, s kim si najbolji u slačionici? Pa s Antolić. S Antolića sam najbolji, ipak sam s njim već 5-6 godina i još smo u Lokomotivi igrali skupa i prošle mlade selekcije. Dok sam u Šibeniku bio, on je bio u Dinamo, znamo se, ne znam, 17-18 godina. Si bio na utakmicama Dinama možda? Pa kako nismo znali kakva su pravila, jednostavno nismo znali da smije doći na stadion, ne smije doći na stadion, onda nismo htjeli ni riskirati, onda bolje da ni ne dođe. Jer ništa nije bilo crno na bilo da se zna šta je, kako je, nego jednostavno pisalo, ne znam sad, nemojte me držati za riječ, ne znam točno, ali kao ne smije biti na sportskim događanjima sad. Šta to znači, nismo znali, tako da bolje ne riskirati, da. Da. A dobro, i za tebe je to? Ma da, to je i za mene, gledam budućnost, gledam ljepotu, kako ću igrati balun i to mi je najbitnije. Najbitnije. A čekaj, jeste ljudi, to me još zanima zadnje, jeste ti ljudi prilazili ovako? Jesu, stvarno puno je ljudi prilazilo i puno ljudi mi je govorilo drži se, bit će sve dobro, I stvarno u tom trenuti di će biti sve dobro, kad će to završiti, ko to zna, ali onda kasnije shvatiš koliko je ljudi bilo korektno, fair, koliko je ljudima bilo žao te situacije i koji su mi pružili podršku i to je stvarno velika stvar. Prvo te lupi bijes, ljutnja, pa onda tuga. Da. I ko je nekako najviše bio uz tebe? Pa uz mene najviše je bila obitelj. Obitelj je bila stvarno tu uz mene. Što tvoji kažu? Moji prijatelji. Što tvoji kažu na ovo sve? Pa ništa, šta će reći. Ne znam, bilo mi je najteže, čak mi je najteže bilo radi njih, znaju sve, kako sam od 6. godine svaki dan se budio u 7 za treninge, sve ovo i onda odjedan put nestalo sve, Bilo mi je dosta teško, stvarno mi je bilo dosta teško, pa čak bi rekao i teže nego meni, u nekim situacijama. I bili su tu i moji prijatelji, bila je cura tu uz mene i bilo mi je puno lakše. Evo trave, a? A da, tu smo. Tu smo, ajme meni, Dinamo, Zagreb. Šta ćemo, u nove pobjede, a? Ma da, laganini. A dobro, laganini. To je to. Da nisam nogometaš, bio bih tenisač. Najljepši trenutak u karijeri bio je ulazak u Ligu prvaka. Najljepše što pamtim Šibenika je debut na Maksimiru. Najviše pamtim što sam iz trenutka što sam potpisao za Dinamo je dres Dinamo. Najljepša pobjeda Dinamo u kojoj sam sudjelovao bila je protiv Moldea. Moje 3 vrline su agresivnost, trka i skok. 3 mane su brzina, okretljivost i realizacija. Moj nogometni uzor je Daniele De Rossi. Na dresu imam broj 5 zato što sam ti započeo karijeru. Kad sam istrčao na Hitres poslije 2 godine osjećam se odlično i zahvalan sam svim ljudima što su došli na taj trening.
Jesi kad dobije neku novčanu kaznu zbog nepoštivanja? Nisam još, Ne, uvijek dođem onaj zadnji sekund, ali nikad ne zakasnim. ne, točan si. Točan sam. Urica. Aj. Što ti je najljepša stvar u Dinamu? Najljepša stvar u Dinamu? Šta znam, sve mi je lipo. A ne može baš sve. Kako ne može, šta mi fali, aj? Možda nekako rano buđenje, možda, ne znam, putovanja, možda pusneta. A gledaj, ja sad nisam Možda bija... hrana u onom Slušaj, restoranu, top je, sve je top. A gledaj, ja nisam bija 2 godine sad nigdje, razumiješ? Meni je sad sve čudo. Ne mogu stati, idem. Kako da te zovem? Jesi ti Arijana, Demi, Ari? Ma kako hoćeš. Šta ti paše? Arijane. Arijane, može Arijane, to? može tako. Može, ja. Što kao meni rekao? Nemoj sad s onim teškim pitanjima, neću sad da moram razmišljati. Ali dobar si, brz si. Brzo radi mozak. Brzo radi glava, da. Jako brzo. Gdje vidiš ti svoju budućnost? Svoj život? Trenutačno vidim ovdje. Dinamo. Zagreb. Lipo mi je, dobro mi je i to je to. Dobro, na Vrbanima si doma, no? Aj. Dobro je u Zagrebu. Je, top. Nije ko Šibenik? A može biti ko Šibenik nikako. Da. Šibenik je opet more. Ti nekad fali? Pa nekad fali, nekad se sitiš. Ko mali, igralište gdje si igra i gdje si trenira i sve, i normalno da malo fali. Društvo, prijatelji. Hvala Bogu, tu su sad društvene mreže, telefoni, pa se možete čuti. A, da. A žena? Imam curu. Imaš curu? Dobro. Kakva je? Dobra? Dobro. Jesi dobar prema njoj? Normalno. Da. Uvijek. Ajde, to mi je drago čuti. Ste dugo zajedno? 1,5 dana. Pa dobro, to je već onda ozbiljno. Pa normalno. Dobro, imate neke planove? A ne planiramo ništa. Ne. Mi smo više ovaj džir, ono kad bude, bude. Pa dobro, nije mi to loše. A. Šta kaže na tebe kao nogometaša ili smeta? Ženama je nekad onako biti uz nogometaša možda malo opterećenje. Pa ne zna, ona je mene upoznala dok nisam bio nogometaš. Dok sam bio pod suspenzijom. Ali nije, dobro se nosi. Sritna je, kad sam dao gol, lipo sve, zadovoljna. Čestitam i tako. To je lijepo, da. Jesi pažljiv prema njoj kad je u PMS-u, jel? A kaj je to? Pa znaš, kad je? Ajde. To je 25 dana mjesečno. Pa da. Ali treba uvati 5 dana kad mama paše. Mira. Pa da. Aj. Vidiš, čim se prije pomiriš s tim, bit će ti lakše u životu. Nisam se još pomirio s tim. Šta ste po horoskopu? Ti ono? Blizanac, riba. A riba. I jesi to proučio kako to ide? Se to slaže? Nije baš. Ajoj. A šta volite raditi u slobodno vrijeme? Pa ništa. Sidi na kavi i to je najbolje. Ona voli voli gledat muzeje i te stvari, ja nisam baš za to, onda mora neka ispoštovat. A to je dobro, lijepo. Idete van? Pa slabo izlazim, možda kad smo skupa izašli par puta, ništa specijalno. Dobro. A reci mi, kakvu glazbu slušaš? House. Nije, volim domaću. Domaću glazbu volim. To je širok pojam. Da, pa sad uzmi kako hoćeš, domaću glazbu volim. Što te može izbaciti s takta? Najviše. Šta je može izbaciti? Pa sad ništa. Pa gdje mir svoj nalaziš? Bilo mi je kako sam ovo sve prošao, jednostavno ako sam to uspio se smiriti i ne biti na kraju nervozan i teško da me sad može šta izbaciti. Jel ti dobro lažeš? Ne. Ne? Ne voliš? Ne znam lagati, preočica. Aha.
Bolje u glavu iskreno što bude. Ma da. Dobi po ušima i dobro. Dobro. Ko ti je najveći kritičar? Ko te najviše onako drži na zemlji, spušta na zemlju? Kad malo odlepršaš, ako ti se dogodi. Sam sebe. Sam sebe znam sin, dosta sam samokritičan i tako da nisam baš da poletim ili nešto. I još samo par brzopoteznih. Što bi radije? Može? Ili. Jel bi radije bio je jedan cijeli dan gol ili spavao godinu dana? Cijeli dan gol. Jel bi radije da o tebi stalno pričaju, tračaju ili da uopće ne pričaju? Da uopće ne pričaju. Jel bi bio dlakav po cijelom tijelu ili čelav radije? Gledaj praktično, mislim, dlake možeš odstraniti. A kako, mora imati dlake ili? Kao da si dlakav po cijelom tijelu ili da si čelav. A mogu se epilirati, jel? Pa, možeš. A onda dlakav. Onda dlakav, a? Jel bi radije bio nevidljiv ili čitao misli? Čitao misli. Jel bi radije našao pravu ljubav ili dobio 10 milijuna eura? Pravu ljubav. Jel bi radije na otoku bio sam ili s nekim kog mrziš? Sam. Jel bi radije da su naslovi u novinama o tebi da si osvojio Nobelovu nagradu ili da si spasio nekome život? Spasio nekom život. Jel bi se odrekao radije interneta ili televizije? Internet. Kada bi imao mogućnost da samo šapčeš ili samo vičeš, šta bi radije uzeo? Vika. Jel bi radije gubio ili nikad više igrao? Gubio. Zaustaviti vrijeme ili letjeti? Letjeti. To, možemo zapakirati ovo naše druženje. Na početku sam mislila da si dosta sramežljiv i da ne pričaš puno, a na kraju si ispod baš... Opustio sam se malo, Kad sam vozio dobro mi je išlo pa je bilo dobro. Ne, od početka si meni bio skroz, nego onako iz medija sam imala osjećaj da si dosta suzdržan, ali evo ga, ispao si totalna kontra. Razvjerio si me. Bilo mi jako drago. Hvala ti puno. Također. Ajde, vidimo se. Bok. Cigali. Henriquez. Dumbia. Sosa. Ja. Antolić. Svi smo na vrijeme. Svi. Gojak. Sigali. Sudani. U ovoj emisiji nismo imali onaj dio posvećen navijačima, zato što ipak je Arija Nademi povratnik, mora imati emisiju za sebe, ali to ćemo nadoknaditi u sljedećoj emisiji. I obavezno javite dojmove kako vam se svidio Arija Nademi, slobodno u komentare na društvene mreže. Ako ste propustili emisiju na HNTV-u, naravno tu je Facebook stranica Dinama. Vidimo se za mjesec dana, bilo mi je drago.